hariho rundi nyerere ruva muki iki ni ikidodi bita ikidodi ikidodi cya kera bambara bagiye ubwami utambaye nyerere yakunze hano wambaye nyerere waba uri nk'umuntu uvuye kumuha akazi ukazambara no ku maguru ariko utwuma oya soso n'udutsinga oya iyi ni ntuzenye ikintu bita ikidodi cya kera bambara ikidodi bambara kubera baguha ahantu bararukora oya ntibarukora aha ni ikintu cyitwa urutsinga rwitwa ikidodi bagishyira ku bintu byitwa ubutende bwa kera urabibona urabona ubwo bugugu nabwo nubwo bambara ko byambara abantu bajyambara kandi bavuye hano akazi iri ibikina cyane kirezi bambara cyari kizimbye nk'ubu kugurisha ngaha kigurisha ngaha iki ibivana n'ibitumbici nta legi uje n'umubosi uramusaba menshi oya birumvikana ni makare aho turi mu kwambara ntabwo turi kwambara ibi nabyo ibi nabyo bakujyanye ahantu umugeni bakukoboye batakubwira bakandikira utabyambaye ubwo byambaye bajyana umugeni niba agenda acyambaye agiye acyambaye bashobora ko yaretse abandi usanga ni nka wowe uri umugabo wamuzanye wanamushishira ugatubona ibindi byo kwambara ufise ngaha ntabi reka tuje kurya imiti ibi nabyo ni biki ubona byumye bimaze umweza uterape umuki umweza uterape hagiye umwenda watutse wawita umweza uva gusa ugashyira mu mazi ukane ujya kutuki ushyira mu mazi hanyuma ugacuma bawita umweza hanyuma uyu nawe uyu nawe uvura bijya bintu mwengo bijya bintu mwengo ni biherehere ku mubiri amibe oya si amibe hari ikintu bita ipfube akaza ikintu mwengo ni igifaranga no ku bakuze biraza no ku bana n'abagore ubu bawita gutya bawita gutya umushishira okay nta wundi muti urimo ngaho umwigi n'uyu uyu niwe bita umwigi uyu nawe ukora iki mu bisanzwe ni bicaye bangana n'ubu baravangana bya bintu by'ibiherehere bice bigabanyije iyi fu nayo iyi ni iki ni piripiri uyu uvura impanga kijya gihunga mu nda ariko tuyaba ari inzoka oya aba ari inzoka yitwa amibe iba yarakuze amibe uyu urawuvura urawukoroga mu mazi unyoye ikirombo ushaka unyoye mu mazi hamwe unywa inzoga unywa mu mazi bisa bihereka byo guhuma bijya mu aya maturu tuntu natwo turi ngaha ni duti iyi ni ihembe y'umusozi kivangwa impembe y'umusozi kivangwa n'agasakuza ujya yarisha bijyanye mu gukiri hasi nabona ubwombo wewe ugiye kumukurikiranwa uvuze uyu muti ushobora bawita gute ni utuntu tubiri agasakuza kakira ibintu wariye agasakuza banga ni ihembe y'umusozi urabivungura habuze iyi ihembe inaguye igikinga ugaca ubivanga
imanuka byose avuga ishyamba rigahera kwiga neza okay urakoze hama tunatu ubwo n'urutake urutake ruvura inkorora ibyo bya nkorengo yakanje n'ibindi cyane ukizibona na gikubazafu katusinga kaiga hoje amwe inkorora cyane ibyo cyane wazi inkorora irahera kwiga okay hama ibi biti nabyo ibi biti nta kibazo nobona kwega kana ndabikubwiye yuko ndabikubwiye ibi biti ndakuvuga mbona nazamoko ne kumwe kibazo cy'isukari n'itungana cyangwa nawe cyuma turakora ana bugiri wambwiye byose wambwiye aho nashaka ngaho inzogera nayo inzogera niyi abahigi barahika kugira babone igikoma imbwa yagira gutya kugira igikoma hamara tubwire iyi minsi yose yo mu nda yo kwisiga wewe yimenye gute wikura he wayimenye gute kuba atamashamba gihari tuba mu muri kubera datayidanda kayima mayidanda papa wawe mutama wawe yazanye imiti bakamenya n'ikisi yagenda arabikubwiye niragiye guhaye wawe oya yahubwo naza kwidanaza hamwe ati sikerana ndandaze kubera iki none wahisemo mu bundi buzi bwose ko wabandanya akazi kawe ko kudandaza kubera nabonye uko uza kwiba nze kugira ngo nze gutera ngo utenze kwiba nikabuti abambona nkuramo ikiro cy'ubufu ubwo ntagiye gutera umuntu umuvenya ku nzu y'umugengo n'umusumu ucuhitamo gukora kano kazi none iyi miti nk'umuntu agwaye nk'umwana wawe umugore wawe agwaye uhitamo kumujyana kwa muganga cyangwa uhitamo kumuvuza ari byo ushobora uramwivurira indwara ziratandukanye hariho malariya aho no kuraba umuntu kwa muganga kwa muganga yayiza ubwo hameze n'indwara uvuga ati izi mwana wanjye se ngo ndamujyana none ko bavuga yuko umuti w'ikirune nk'inye tudanaga ariko rero abantu biyumvira yuko none ntumva muganga bajya bize ibi ndabimuhaye ku ishyano muganga ntabura niwo bari ubwo n'amahaye none ko bavuga ko abantu badandaza ino miti y'ikirundi hariho ishusho bafitaniye nabo bita abapfumu abavuzi b'ikirundi naho muhuriye mwebwe twe dukora mu kese tukagenda tukarangura nk'ujya kwa farumasi muraja kurangura ukagenda mu ntara ukagenda ukarangura umuti uvura abantu nkawe abanyagihugu ku buryo bw'uko wabonye mu Burundi hariho muyirangurira cyangwa muyirangurira hanze sayirangura no mu Burundi harahiye abantu barayirima yego baranayirima nk'uko tuyiremera ngaho none abantu uravye muri no myaka turimwo abantu imiti y'ikirundi barayemera barayemera hari abantu benshi baza barayizi rwose ni gakondo ya zamani no mu Rwanda cyangwa hano mu bindi bihugu umuti w'ikirundi barawemera kandi abatayemera n'abajya bavuga ngo bagiye kwihana nabyo amadini maze amadini akaja kuvuga ngo n'uburozi hariho amadini atavyemera kandi ugasanga ababyemera arabizi kandi none we aho uba ntibagufata mu mfumu
oya bagufata nk'umuganga nanaza ngaho bagufata nk'umuganga umuganga nyine avura abantu nyine hajya witwa muganga nde umuganga w'imiti ya gakondo izina ryawe ni ngwiki izina ryawe ni ngwiki inde Bucumi Hamadi umuntu kuvuga bavuga muganga Bucumi Hamadi hama none hari imiti myinshi abantu bumva ngo barashaka ubutunzi abantu bumva ngo barashaka abagore abantu bumva ngo barashaka ibi n'ibi ibyo barayifise umukundanye mu kirundi cyiza umukundanye ugenda ukamara iyo waba ugafise angahe 2,000 ndamurongo umuti urakora neza umuti urakora neza inoti ya 2 unyereka ngende ndawuguze nta kibazo unyereka umukundane nibitakunda uzoca unsubiza abantu bari ngaha ukora gute tubwiye ko ukora aba niwe wazombera icabona awugura urabona urimo wambariza mu kese c'abantu wewe mu bujyaje ndaguhita ndagira abantu kuma natana kwa desino kore ndaguha amafaranga yego ntabwate n'amategeko n'abantu umuti w'umukunda yamuremera ko ndakumbwira uje kombaza guca nawe atacuguze atacu ndaguha ariko umuti w'umukunda ndakubwira ati koresha ibi atacu ndaguha ngo bikoresha mu mategeko aya ndakwadesa mu mategeko uwo muti ndaguha okay ushobora cyane ariko mutakora amafaranga uzoyasubiza ubwiza y'ukuri tugiye tuvuganye neza 2,000 amerende zoyagiriye ubusa mushira kone cyane ayibo cyandanye kirete cyane gufa rya zamani kandi iri soko byango niki yabaga niki ibyo biti wase kutubwira ibyo ari byo twinshi atacu tumaze ikintu cyose kirafise akazi kacu none nk'ibi ko byanahebye inashaka gufata nk'imbugi ayibona nacyancomeka amakuta neza k'intama buri gishweshwe kujya mwana agunda kugira intuzenya udide mu maso kabyukomeye acamuseka kamwe bayisera ngo muganga cyangwa bare bazo kugenda arakara umuntu akara cyane wizina kayemera cyaba kamwambika mwana wizina bitabihera azarakara cyane akiri umutoya bage bageze mu mazina hene urukwavu oya ubona ari urukwavu abanyego